Ikizirindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026 nitwa Sinihandagarutse muri gahunda yacu akura amafaranga kuri betting. Iyo ni United City TV ukomeje gukurikira. Nabashimiye cyane aba VIP mwese muko mukomeje kudutera inkunga yo kudushyigikira cyane hano cyangwa ndetse no kuri Tactical Zone. Bibutsa ko kandi ikiganiro cya Premier League kiri kuri Tactical Zone. Bani haraje ingeso yo gukererwa rwose mu mbabarire, ariko nk'uyu munsi bwo mwanyumva ko nawe niba ubibona neza mu masaha ya saa sita z'ijoro nibwo ndi gushimira aba VIP ku ipari twakoze ku munsi w'ejo imaze kubikora, bahereza congratulations. Ni no kubabwirana abantu bategereje collect score kuko ndabizi bari benshi cyane nabo bambaza amakuru ese ko bigeze ku wa gatandatu tukatwirinde tugera ku wa gatandatu turamenya amakuru ya collect score bimeze bite. So natwe tukidiringa cyane n'aba suppliers bacu ibintu byinshi cyane tukidiscussing ibintu byinshi cyane, ni detail nyinshi tuba tugomba kubanza gufunga mu by'ukuri collect score itugere mu biganza. Nibona hafi mu masaha 10 gutyo, mu masaha 11 nibwo nari gupostinga mbwira abantu nti collect score noneho irabonetse, babwirana aya majoro tutaryama muzatwibuka abantu yango ubwo icyo gihe nari ntarabumbye amaso n'umunota n'umwe cyangwa se n'isegonda na rimwe. Umubiri wanjye ntago ari icyuma rero, umubiri wanjye n'umubiri kandi ugomba gukina no kuruhuka. N'ikiruhuko mba mfashe ubwacyo cy'amasaha 3 cyangwa ari nabwo ubwacyo ntago gihageje, ko n'ubundi nta kintu nagezeho ku buryo ndyama ngo mpereyo. So nanakomerezaho rero collect score ngiyo imbere yanyu ni Odi 115 sofa iyo dufite uyu munsi wa none. Ndikira kuri 0794448632 umbaza tisa siniya ko nitwa runaka mperere ahangaha. Iyo collect score kuyibona bisaba amafaranga ngahe, nawe ubyumve kandi ubyibuze ubyiteguye ko bisaba amafaranga pe. Bamwe mushaka amapari yamwiyizewe ya group ya VIP n'iki byose mu by'ukuri nanone utwandikiye kuri iyo nimero. Dore ku munsi w'ejo twatwishimye cyane mbabwira ni power banezerewe cyane, aba VIP baba banezerewe cyane. Bamwe nabonye bari kunyandikira message nyinshi cyane z'urukundo, nzazibonyuramo ku munsi w'ejo. Tubaze icyo bisaba n'ubundi nabwo na amafaranga ugomba kuza witwaje pe. Hanyuma kandi uyu munsi nanafite Odi ya 26 imeze neza. VIP mwebwe ndabape mugumani pari mufite ndaza kubahereza n'izindi nyinshi za Odi z'uyu munsi, ariko ya 26 mureke nishake mu mafaranga. Niba uri no mu VIP uyikeneye umbwire ucyo uyumbazi ikisaba kugira ngo uyibone. Kubera ko nabahaye mwebwe ipari ya Odi ya 31 yagombaga kuva ku munsi wo kwa kabiri izarangira no munsi w'ejo ku cyumweru. Odi murayifite ni muyifite. Fanu amakipe amaze kubikora ari 8. Odi ipani yarenze ku wa kabiri, irenga ku wa gatatu, irenga ku wa kane, irenga ku wa gatanu, igeze ku wa gatandatu. Ekereza ko Imana irabuze kutugabira iyo pari iyo kabisa izabe iyirya ni Odi ya 31 nayibemereye cyane y'icyumweru. Abandi namwe kuri YouTube channel Tactical Zone mu kiganiro kiganira kuri Premier League cyane za Premier League, Manchester Premier League mo hagati harimo ka Odi k10 nako kameze neza, ariko none iyo ya 26 yo ni rurangiza na amakipe atarenze 8 gusa, ariko agomba kubikora furumukoko kwa kundi ni haraje kubabwira ngo mugende mugura ikipe gutsinda plus of team to score. Ufata ikipe 3 zonyine ugasanga bikoze ikiodi kinini cyane. Kuri Newcastle ko Man City ni bakabasho na Man City gutsinda hana bayo both team to score byari 3.15 bazi. Bino turi dukipe tubiri gusapa Amerika Odi kaba yabaye nini cyane. So niba nawe ukeneye iyo pari rero twandikire n'ubundi ni Odi ya 26 twandikira umbaza tese birasaba iki ya group ya VIP byo birasaba iki, ese collect score byo birasaba iki twagiye. Rayo Vallecano mu gihugu cya Espagne muri championnat yabo yita Spanish La Liga. Rayo Vallecano iri ku mwanya wa 18, akaba yakiriye Real Oviedo iri ku mwanya wa 16. Ko iyi Real Vallecano ndaza kubona ko nyiguhereza amahirwe yo kuza kuyigura gutsinda uyu mukino kugira ngo irebe ko byibuze yazamuka ikabisohotse muri zone ya relegation. Muri Espagne rero hari ikintu gitangaje. Muri Espagne mu bikombe amakipe ntago bakubana cyane pe, ntago bakubana wenda keretse Real Madrid na Barcelona, ariko ku ma equipe akurikiyeho ni ubundi champion ukuyemo Real Madrid na Espagne. Izi kipe n'ubundi kubona ikipe itwaramo igikombe bya buri serere. Noneho nawe reba equipe ya 9 equipe ya 9
nushaka gufata ni ya munani ifite amanota 29. Noneho ekipe ya 18 ifite amanota 22. Hagati y'umwanya wa 9 wo munani kugera ku mwanya wa 18 harimo kinyuranya cy'amanota ngahese amanota 7 yonyine. Ya 18 22, ya 17 23, ya 16 23, ya 15 28, ya 14 ni 28, ya 13 ni 28, ya 12 ni 25, ya 11 ni 25, ya 10 ni 25. Noneho urumva ko kuva ku 10 kugera kuri kuva ku ya 10 kugera ku ya 18 harimo ikinyonyo cy'amanota 3 gusa. Nibaza gutsinda match muri tuzamuka ku mwanya wa 10. So Rayo Vallecano rero no gutsinda no match n'ubundi nkuko mbikubwiye no bito yigera ku mwanya wa 10 mu gihe izindi zose zitarakina igize amahirwe igiye gukina mbere. Ndaza kugusaba rero Rayo Vallecano kuza gutsinda umukino n'impamvu nakubwiraga kuza kuyigura gutsinda nazo ndazigusobanuriye. Ale Power Dynamos muri Zambia, abanyazambia mumeze mute? Agakipe kandi kuraza kuba kabakiriya RS Berkane yo muri Madoka. Oye mukino ni double chance ya RS Berkane. St. Paul na Stuttgart mu gihugu cy'Ubudage. Stuttgart to win or draw. Freiburg Werder Bremen ni Freiburg gutsinda umukino. Hanyuma Wolfsburg na Borussia Dortmund ni Borussia Dortmund kuza gutsinda umukino. Ari mu gihugu cy'Ubudage cyangwa se German Bundesliga. Barcelona Mallorca 11:15 z'i Kigali. Match komeye cyane ariko ndaza kugusaba ekipe ya Barcelona kuza gutsinda umukino mu gice cya mbere. Half time win for Barcelona. Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa muri championnat yitwa Ligue 1. Rennes na Rennes ndaza kugusaba Rennes kuza gutsinda umukino. Rennes muri no sezo irakomeye cyane kuko iri ku mwanya iri ku mwanya wa kabiri, irarushwa amanota 2 yonyine na Paris Saint-Germain. Mu gihe nk'uko izajya bayakinye mbere izajya ibanje kwitije umwanya wa mbere. None igize nk'amahirwe nk'iya Marseille yajiga kubaganira Paris Saint-Germain kaba kabaye. Rero iyi Rennes nta kurekura, ndaza kuyigusaba kuza kuyigura gutsinda kano ka Rennes. Petro Athletic de Rwanda iko mu gihugu cya Gabon. Angola Plito. Petro Athletic de Rwanda igomba kuba yakiriye Simba Sports Club mu gihugu cya Tanzania. Ndaza kugusaba Petro Athletic de Rwanda gutsinda umukino cyangwa se kuvunganya. Napoli itari kwitwara neza cyane muri no sezo, iri ku mwanya wa 3 n'amanota 46 aho yisanzwe irushwa amanota 9 na ekipe ya Inter de Milan ya mbere. Napoli niyo defending champion. Agiye bagira ibibazo by'imvune cyane zirimo za Kevin De Bruyne za Romelu Lukaku, birumvikana ntabwo abarenganya. Monsi rero baraza kuba basura ekipe ya Genoa itameze neza cyane, nayo iri ku mwanya wa 14. Abana bahungu ba Antonio Conte bari buze kuba bagayageza bagatsinda umukino. Ni Inter ni Napoli gutsinda uyu mukino. Soreshe kuri Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Bakubikana n'ikipe ya Bayern Leverkusen. Leverkusen rero nkaza kuyigusaba kuza gutsinda umukino plus bafite mutuzwa rero muri uyu mukino. Mwana minda gukunda cyane ko nawe wahisemo kudukunda. Hari ibintu bitatu cyane ukeneye uyu munsi wa none, ntuburemo ni kimwe cyangwa se ngo bitware byose kuko byose uranabyemerewe, byose urabyemerewe. Icyambere hari collect score niyo odd wana y'115. Icya kabiri hari pari ifite odd ya 26 yizewe cyane na yiri kugura amafaranga makeya. Icya gatatu ni group ya VIP ibirimo amapari aremereye cyane ameze neza, aba yizeye ko agomba kurya 100%. Ibyo byose kugira ngo ubibone ni ukutwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, ukambaza ati nitwa runaka mperereye aha, kubona iki bisaba iki, kubona kiriya bisaba iki, kubona kiriya bisaba iki.
nkakubwira nti collect score isaba aya mafaranga, VIP isaba aya mafaranga, kano gapariko kaka VIP gakeneye aya mafaranga. Ibyo ngibyo ukabyuzuza maze ubundi nkaguhereza ibyo wishyuye. Hanyuma gahunda ya Vieta yo ku munsi w'ejo haba ikibazo cy'amakonexion, turacyabisetoringa, ntimugire ikibazo rwose, biraza kugarukaho mu kanya gato cyane, nabyo mutubaze icyo biba bigomba kugira ngo mubikoreho nabyo. Do you understand? Ibintu byose hano bimeze neza, ntimugire ubwoba rwose. Yesu yarishyuye, turi mu mbuga ya papa, mureke twitetere. Ndabakunda cyane ko namwe mwese kudukunda, mureke dusubire ku munsi w'ejo. Abonde ibisigaye abashaka ko weba kuri Premier League n'ubundi no kujoininga hii tactical zone, ikiganiro cyane za Premier League kiriho match ya Manchester United na Tottenham na isesenguye pe. Tottenham imaze imikino 8 idatsindwa na Manchester United kuva mu 2022. Imikino yose izo za Arsenal ziri bukine, izo za Chelsea, amakipe rwose nayabahaye. Hanyuma hariho na gaparige Theodi y'icumi kazarangirana n'ejo hii tactical zone. Rero nyandikira amaze ubundi tubitoze vuba ibindi byo reka dusubire ku munsi w'ejo, tuzaba tuganira imikino myinshi. Real Madrid yanyiza yasuye Valence, Nacional de Milan zabagiye mu kibuga baganiriza ku mukino wa Liverpool na Manchester City. Nago nawananije cyane ariko ejo ndawananiza cyane ndawinjiramo. Ibindi byose rero nibyo ngibyo, reka dusubire ku munsi w'ejo. Ciao mes amis.